napenda nishare na wewe neno hili kwa siku ya leo, tukijikumbusha ya kwamba tunajua ya kwamba Wayahudi ndio waliomkataa Kristo, wakamkana ya kwamba yeye sio mwana wa Mungu. Haleluya. Lakini kuna maisha ambayo Wayahudi waliyakaa, kuna maisha ya imani ambayo waliyakaa kabla ya Kristo hajaja. Namba moja, Wayahudi walikuwa wanaomba Mungu, walikuwa wanamuomba Mungu mara 3 kwa siku. Ikiwa na maana kwamba walikuwa wanamuomba Mungu mara 3 kwa siku, ya kwamba wanaanza saa 1, wanaingia saa 8, wanamaliza hadi saa 1. Haleluya. Walikuwa wanaomba Mungu kwa siku mara 3. Wewe mtumishi wa Mungu, unamuomba Mungu mara ngapi? Na mimi natumia jambo hili kukuambia ya kwamba tumia wakati wako kama silaha ya kiroho. Tumia wakati wako kama silaha ya kiroho. Wayahudi walikuwa wanamuomba Mungu kwa siku mara 3. Kuna watu wanamuomba kidogo Mungu, wanachoka, wanalala. Usiku hawaombi. Usiku hatuombi. Kiufupi, siku hatuombi. Hata ukiomba, ukiamka saa 8, hauombi sana. Unachoka, unasikia nguvu ile ya kuomba hamna. Sasa hiyo nguvu ya unaposikia hiyo hali, inabidi uikatae. Haleluya. Ushauri wangu kwako bure, fanya hivyo, utanishukuru baadaye. Mungu akubariki sana.